Strašću se naziva ona sklonost i ono dejstvo koje se dugo vremena gnijezde u duši putem navike, a djeluje kao druga priroda. Čovjek dolazi u to stanje dobrovoljno i onda pomisao, podstrek, učvrstivši se zbog česte saradnje sa njom, čestih susreta, čestih razgovora, čestog saglašavanja, čvrstilo se. Odnjegovana i pripremljena ulazi u srce. Ne dolazi odmah, pazite, prvi put sam pogriješio, prvi put sam popušio joint, prvi put sam probao heroin, prvi put sam se griješio na ovaj ili onaj način, znate. Nije još strast, ali se priprema i to se žestoko priprema. To znaju narkomani, prvi put kad su uzeli, nije isto kao posle 5 godina. Ulazi u srce, pretvara se u naviku, neprestano ga smućuje i uznemirava strasnim nagovorima, nalaganim od demona. Ajde, znate li presimo, ajde. Taman malo sjedneš, ajde opet. Znate, alkoholičari koji bukvalno spavaju u kupatilu, znate, probudi se ujutro i nekako neobjašnjivo opet pije, znate. Ajde, znate, ono silovanje, ropstvo, ajde, pij. Imate demon stomaku ugađanja, najedeš se, pojeo si za 4 i jedeš i za 6, za 7, za 8. Nil Sinajski kaže, demon na stomaku ugađanja ne može da nasiti ni kad bi sav misir pojeo, ni svu rijeku Nil popio. Jede do pucanja, dok ne eksplodira. Vidite, pogotovo Zapad i Amerika, tamo je rasturanje. Tamo vidite ljude, priča nam jedan brat koji je radio na jednom brodu, vavilonskom brodu, to je, mislim, to da čovjek ne priča, mi, slava Bogu, još uvijek to i nemamo i ne gledamo. Šta ima, vjerujte, braćo, sve se, to je mnogo odmaklo, što kaže otac Serafim Roz, zaista kasnije je nego što mislimo. Brodovi neki turistički, to je neko ludilo, da sad ne dužimo o tome, 7-8 hiljada ljudi, tamo krstari, i on je tamo radio poslu, to je, čega se kaže tamo nagleda. To su ljudi, to su baloni, znate, to su neke sprave, znate, da ih pokreću, jede, znate. Demon jede, znate, i tako vozi. Obezbijedio mi uslove. Novac ne fali, brod je tu, gleda, obilazi. Strašno. I to nije jedno, nego tako da to proizvodno. Pazite, koliko narkoman, demon, znate. Arhimandrit Rafael Karelin, pošto dok su sveti oci pisali, tada nije bilo heroina, znate. Ima nekih drugih opijata, ali u ova današnja varijanta nepoznata. Tako da je mnogo važan taj svetotački odnos prema toj vrsti savremenih pošasti, problema. On govori da narkoman ima problema sa demonom i da ga se neće lako tarasiti. Imaće veliku borbu i veliku potrebu, veliko gonjenje. Pogotovo oni koji su navučeni bili na heroin i oni koji su imali bilo kakav kontakt sa okultnim naukama, koji su jednom u životu, da ne kažem malo dublju komunikaciju, imali sa onima koji se bave vraćanjima i gatanjima, ušli dublje u te sisteme, imaju dug put pred sobom, dugo gonjenje. Jedini način da se oslobode demona je poslušnost crkvi 1 na 1, blagoslov u blagoslov. Malo li se odstupi? Pazite, demon je stalno za petama, ne napušta. Narkomana ne napušta i onoga ko se nekad bavio ne napušta. Ne znači da vlada njim, ali ga ne napušta. Neprestano je na nišanu.